Ng'ennaku z'omwezi 27 Julayi w'omwaka guno, Dickson aliho ow'emyaka 13 bwe yali agenda ku ssomero yawambibwa abantu abataategeerekeka. Okusinziira ku b'enganda zaaliho, yasanga abasajja abaali batambulira ku pikipiki ne bamukuba akaggo ku magulu ne bamuteeka mu mmotoka ne bejjawo. Banyurusiya banteera ekito mu magulu baaheza biza bampimba bantwara mu mmotoka. Kyokka nga wayise ebbanga, taata wa Riho, Joseph Mwesigye, omutuuze ku kyalo Mihaga mu wadi ya Kyekucu mu munisipali y'e Ibanda, agamba nti yafuna essimu emutegeeza nga mutabani we bwe yali asuuliddwa emijeera mu tawuni kanso y'e Rwenkobwa. Ab'ammotoka nibo bamutwire bakamunagayo. Obu bamunagireyo nkantiinemu sente zoona z'okuza kuzayo, ageraho omuyamba omwe yazayo yamwihayo, kuyamwihireyo yamuleetera nasanga ari omu mbeera mbi namutwara kagongo. Kyokka mukoddomi wa Mwesigye, Elias Lukota Mwesigwa, omutuuze w'Ekitoma Nyakatoche, agamba nti kyamukwasa ennaku abaali bawambye omwana okuteebwa nga tewali kunnyonnyola kwonna. Osiyanteera nawe akagambaho byingi ajya nti n'omusibe nikukora ki niza kumurekura kandi ndida akakora ki akamurekura. Mu kitabo w'omwana ono oluvannyuma Osi yamutegeeza nga bataataganya omwana okuwa obujulizi kale omukwate yalina okuteebwa. Bagira ngu fayiro yange bakagikurozinga ko bagize ngo bakagikurozinga ngero naterra abagambira ago magingo banterra nti nyowe nyina omwana arikubire namutwara nanka no mu irwaro tinyine bwire bwo kugaruka okwe bagira ngo ize nyenca kare kushikayo niho bangambirire ngu fayiro bakagikurozinga. Mu kiseera kino baagala bwenkanya. Kale tindagwirwa ojyaho kuba nkanyenda justice ntakwetaaga revenge kwiye kugira ngo omwana afune obulinganiza. Bano si be bokka abayise mu mbeera eno. Waliwo n'abatuuze abalala bwe twogeddeko nabo nga bagamba nti abaana baabwe nabo baabawambako. The 8th November 2020, when the kidnappers come to my house and they took my child 3 years old, then I come to know after like 4 hours when I received the phone number from Madam that my child is missing. Timukumukasheshi namutwara ishomero bwanyuma y'eshaha nk'emwe edeti kyanteera anyira ngu omwana omu kirasi tari muyabura mba kutotora mbwenu mbamba torotora nagiye kuka ishomero nshanga bakungira ngu bamwiha omuruyenje abyami we nari ekyamukyeshagamo nti omwihaho omutwara hirwaro. Kati mu kiseera kino bano tebakyaleka baana kutambula bokka ne baba bagenda ku ssomero nga babatiisa okuwambibwa. Kulinda abaana baitu nikyekyo habwokuba omwana n'okumwihaha okumwisya ishomero ryakushomeraho esaaha zikihika ogaruka yoza kwakira omwana waawe omu maka gaawe. Kandi hatahi batandikire nangwa kutwara abaana tugerizeho kwekuuma nk'abazaire abaana kuguma nibagenda nk'omu gurupu hatakugenda mwana omwe. Hati ogu namwe nibataahi be bakamusiga yekyererwa enyuma bagenda bamwebembiire hati niho bashyikire nibakora ki nibamukwata. Innocent Sunday, kansala w'Ekyekucu, asabye abakulembeze banne okuva mu ofiisi bagende mu batuuze okwekkaanya ensonga eno nti singa tebakikola abantu bandiva mu mbeera ne batwalira amateeka mu ngalo. Mbwenu ababembezi bataahi banje muyize tusuume tuze hansi turebe ensonga egyo niya amasomero tugareke abaana bareke kushoma kishekiri cyancu basa kubaho abaana bareke kushoma. RDC wa Ibanda atugambye nti alagidde DPC wa Ibanda okwongera amaanyi mu kunoonyereza kuba Mpemba beegumbulidde omuze gw'okuwamba abaana. The sources from the ground are giving us a picture of suspected kidnapper. However, when I visited the police here, I found that there is no direct correlation between what they are investigating in respect to what is on ground. And I have ordered the
DPC and the CID to reinvestigate the case, because one of the files has been put aside and closed, which I cannot agree with.